U ketong MP ke NPP Dr. Dia Nonglait Raya Tu Siamen Sem ha ke jingalang pat ba udai na kawai kalong yeng ke baduk tam ha ke sinong lau bertun hendai ke jing sneng ke jing krau ime ipa rengkat ke jing tristom kelap long u kumba ulang menta banlong u Dr. Hak Skruba North Eastern University ni Nehu. Habakran ha kajing ang ba ke NPP han nong silong ha ka khatway tadi ke jembang aja punriu kom kajing sedang kajing yap election MP jong u Dr. DL Nonglait ulong ba hab ban pep school license ha kajing yap LT jong u nama kajing hiran berkajing du ulong ba hab ban pep school nama ba hab ban up Blang ha po balai ha primary ba hadin ba sedang teng biang ban late school hab ban pep biang ban late bela ban Kyrshan di para ha po ba upuli ha high school Hendrai kajing kok ngo kami pa bat kajing tristom kala yalam me u syadu ban poi syakni kedan melong unong hikai hak skruba jong kenehu bat kumba ulong menta ulong bro ba yat bun kelenti ha kajing im kajong u Como veo, me que mau yo dia. Pada day, bawan ada long yin untuk ke long yin ke barang li. Kiran tak ada nilai beli. Ke long yin, ke betul tam harus nama betul. Bagi yin ini pa, jangan kena kawai kita. Andai, nak kata kalau yin, dua hatam ke bangla banyo, kerana kejikai, dan kejim dua bahan. Bagi kata kejikai, dua penong yang kumni. Kembali dong mentah. Agak timpuli ke jangan. Tak hadap pada pas. Ya ke HSLC ya California High School Living Certificate. Mahaban Pep School License. Kamat bansane ke High School License. Katakan dong. Aku pun pada pas resmi hasilnya nama Arman Suhai itu pun. Sistem Arman Suhai. Nanti anda lepas ya ke kelas 6 Samla Skul Aquarium Lighthouse Middle School Aquarium Aquarium Suhai ke Middle School Nomor bahasa Belai Suhai sistem. Nanti, apa yang saya silam balik skul, ada skul step hargai mau hargai. Nalepas saya kelas 8, punya kelas 9 cuma arnai. Berhak sangian, nama hargai bela, bang Kyrshan di para juga. Komca, saya lihat matrik, pak. Lepas bahaya ke matrik keluar kata kepua. Kaya kepa pelang yang nak kebakum kata katmei ban penyok nak kiwai pat ki degree. Aka jing puni jawa nak kebenda nam jirong maput ransing andai bayi diwasan atau tentang Yai kerdan di degree kita nak kuliah, hakimi kisni kita mentah, hakim kita pernah yang dinomhok ke keluar, dia pernah kita keluar, tak nak siapa lain yang sok jadi presiden, jom jadi jangan, tak hantu, walau nam tu kami tu, sampai usah jom jadi presiden, nasrat song semua tu mentah. Baka bakong yang disini ni Mei pa, ban kaji ke bahan, kalau penuh yang om dan ban pas matrik hadir dalam pep school license lewat, andai ban yoro, double graduate, dekat, namsim dekat Norway, nalapan ni kerja semua, nalapan ni advice. Naik bakam sempan ni
na kinong hikai jonga na kibakam hamor yanga kakam mga trey galapan ki modro na kikini ki jonga na kimena kimesan ki jonga na kipakna ki jonga amrei tanggata dalam buwan ba kisama kikonfama yogari kimalang ki students ki jonga na ki hajarot galapan ki modro na kikonsama kanong meamli bangan pitiang ikini yang pitiang mesa nyingi na presidam na yoro ya kajing Kyrshan dong ikon sama watam perkat pakai NPP ang Kyrshan Tang kibala Rangbah lanetang kitumen hanrai kito kikna sama kibangalayo bansu haki kijikai amtang ya ka subject bangikai hanrai ya ka rukam perkat babha ban em kejiem do kumno bat kumno banle na ka bentagari kito merok kin Kyrshan ki parari beye ki kat ki bangal tho bat ki bat Samla puli ki college haki college baper apa kabri unnya utra kito kitap yang awalnya ni kedua malkamat bagi turu sampai kiba puli lain by lain ni kikot jangan nak benta ke BA nak ke become nak benta ke MA nak ke MPhil dan nak ke PhD kidang kikot English berkasih lu belah prescribe pada course kituru engage camp tilai ke Kyrshan kam tha ke dia dai jangan bagi samaro kam dai satia kebaret lapan nak kata tahu nasuran kamban panjimut naki samaro di samaro kyang ya chakmatsa pindai bertelen ai ikene kapu